Waswa na Awutu Prisons Camp ene yedru penye pa wada camp na no ene yede adesre eto Ghana fo ene titiriu ene ndwumenku enhya banse ye enji usa hodo no se womre wonsra be mesanse sanse wadan a o yuzu edema fence nde o ma eden da bifie no enno so nti ama won ho kire won pa nti ankorankoro emeboa wo mu Awutu Prisons Commander Echwemu a wahase etere ne duafie nim se be ya won mo aba pese wo ho no ankobetimi atete won tem nanso edan no akansensemu esanse sika eni wonti odi adesre eto ankorankora no nyumaku awodo se wo mra mese wo mo asene sanse adwuma no eburaban so ADP Williams Thomas Anaman edisanse mu etujo wabra Royal Kings Faith Prayer Ministry ekoye wo mo adoye ye si dan yesino no ye ya humba kakra na ye di sisada teno senka yenya abuafo bia obabebua yen wo cement and building materials ya yenya ebetuma bebua ma eduma na epese wie no epese yen etum dimu enti bebese adofo mo wo hwe se wo mba yamba ya na babra ka se wo we wurade n'adwuma hwe wurade n'adwuma so na yen na wo de so ayene akoyama eno achi odikro Gomoa Odikrom na nasariando ya wono aso ena oda Royal Kings Faith Prayer Ministry no enso editu dwase adesra ADP Williams Thomas Anaman edi ato wanimu yi wati na sopamu a oni asori no ebeba beye wo mmoa ye bota ya ne se a prison for ye nuanom a prison for ye busuafo a prison for adofo nti se Yesu ehu amane no omo so wa amane hurumu a ye mekai amane a omo wom na at least ye ntimi yi omo mfirima ye mwa omo so nti omo ho asese omo kan ye ho eno ane bota nti esi eni so Royal Kings Faith Prayer Ministry se afibia se Kristo maya ye beka prison for ya ba he afi abeba no se amema na ekwan na ye besa ba ye beba ye beko ba bi so a prison for nko a fi se omo ye dia